Na mxeweta maxaka I Dr. Nkateko Mabunda na ha ri na n'wina a ni mi sukelangi munhu a ku khome hi mintirho. Namuntlha hi ta languta ka tidyondzo ta thekinoloji, hi languta ka smartphone. Smartphone I nchumu wa nkoka evuton'wini bya hina masiku lama. Loko u karhi u lava ku xava smartphone lexintshwa, loko swi ri koho swa le mandleni ti search n'wana bava u xava smartphone xa kahle, ku va u nga tikuma u chakamerile handle ka xona. Swi na nkoka swinene. Smartphone lexi tirhaka hi ndlela ya le hansi masiku lama u nga xi fananisa na computer leyi tirha hi xiyimo xa le henhla hi ma-80s. So ingaku hi marito man'wana ka ha ri computer hi vuyona. Namuntlha ni lava hi langutaka swilo swa mune leswi nga ku pfunaka ku va u lulamisa matsalwa ya wena kumbe ti-document. Xo sungula ku nga laha u nga vekaka ti-file koho, ku nga va ka online u tirhisa swo fana na OneDrive kumbe Dropbox leyi nga ri kona ka swikombiso swa hina. Hambi ku ri Google yi ta na swa yona leswi va nge i Google Drive. Ka foni leyi ku na my file loko u nga tirhisi yo fana na yona yi nga va yi ri koho ndhawu leyi u kotaka ku va na vulawuri bya ti-file ta wena. Ivi mina ni tlhela ni ngetela hi nchumu un'wana la va ri Explorer, u nga wu lava ka Google Store. U kota ku move ti-file ta wena hi xihatla kusuka ka ndhawu yin'wana u ya ka yin'wana. U nga tlhela u kota ku connect-a na le ka network ku va u teka ti-file ta wena. Hambi ku ri ka computer yin'wana leyi nga le kusuhi, loko mi connect ka network yin'we wa swi kota ku va u nghena eka yona loko u ri na mpfumelelo ku va u teka ti-file. Xi na ntirho wo tala swinene, I nchumu lowu fanekele u va na wona. And then ku va na ti-application to va ti hlahluva kumbe ku edit-a ti-document, laha hi nga na va WPS Office u kumaka swo fana na va PowerPoint ku present-a vukombisi, ku va na va Excel laha u nga kotaka ku endla ti-table eswitokofeleni swa n'wehe kwalaho mi va na mavito mi chekana ku mani hi n'hweti yini u hakele yini i xikombiso. Kumbe grocery wa xava u na mali muni, u xava mali muni na mali muni ku sala mali muni. Un'wana nchumu wa nkoka hi lowu wa ku printa, ku nga ri ku printa printa ntsena, u nga cinca fayili leyi nga eka xiyimo xa ku va yi hundzuluxiwa ku ya ka xiyimo lexi u nga kota ku yi nyiketa mani na mani lava nge PDF. Which is leyi nga compact file, ni lave ku swi vula hi Xinghezi. Hi ya emahlweni a hi dyondzeni ku va hi cinca tifayili. Hi ta pfula fayili leyi nga ka nchumu wo karhi ivi hi endla PDF hi hlanganisa na ti-PDF tin'wana. Ku hlanganisa ti-PDF u nga ti endla eka vukorhokeri bya inthanete. Ti koho tindhawu to karhi leti pfumelelaka ku va u nghenisa tifayili ta wena va ku hlanganisela tona. A hi ku hlanganisi munhu, ku hlanganisa computer nga ku va ta vona matsalwa ya wena va ta va yiva. So a hi pfuleni fayili yo karhi la.
ta endla hi ndlela leyi. Ivi hi pfula fayili leyi. Right, ku va hi endla tani a hi languteni laha ku nge ka ku share hi ta pfula hi vona ku swi tswala homu yini. Ku yi pfurile hi titani yi na laha nge share as a word file, so i nchumu wo sungula lowu hi nga wu endlaku kwalana, hi share as a word file. So swi vula ku hi ya tirhisa lowu wu nge WPS ku va hi pfula nakambe. So a hi endleni tani. Yi yeleyo fayili ya hina hi leyo hetelela leyi hi pfurile. Loko mi languta loko ni te share as a word file yi humese loko yi heta yi ku view, so hi laha ni nga tshikilela kona. A hi voneni ku ya mahlweni hi pfula ma vona futhi laha se loko mi languta ka voko ra ximatsi ka layini ya le hansi ku na lava nge WPS office, hi laha hi nga ta tshikilela kona. Yeleyo yi pfuriwile, hi ta ringeta ku yi printa. Ku va hi printa hi ta endla hi ndlela leyi, hi ta hala ka share ivi hi tshikilela kona, ivi hi loko hi tshikilerile hi fanele hi chuza laha hi nga swi tshikilela hi yin'wana mhaka leyi nga salela ndzhaku ku yi endla as a file. Right, so hi ta va hi endla as a file ivi se hi nga printa ke hi ku tirhisa laha. Then ya hi vutisa ku hi printa kwini kusuka kwini hi ya kwini. Laha u nga hlawula ku u printa maphepha 1 mara sweswi hi printa hinkwayo, so a hi wari hi swona swi ngopfu sweleswo ka nkarhi wa sweswi, a hi na xivilelo xa swona. Hi ngo ya laha se ivi hi nghena makini ivi ya printa. Ku na swivutiso swo karhi hi hlamula hi faneke hi hlamula hi lexi hi nga mi kombisa xoho lexi, ku nkarhi lowu hinkwawo a yi lava ku printa yi nga si hlawula printa, hi hlawurile printa. Printa na yo yi tlha yi ta hi ta yona hi ku hlawula maphepha lama u nga ta ma printa, laha hi boheka ku hlawula because a ku na nchumu lowu nga hlawuriwa, so hi ta hlawula hi ndlela leyi. Ravumbirhi, ravunharhu, ravumune. Okay, u ta swi dyondza hi ku ya ka nkarhi ku u swi endlisa ku yini. Xa nkoka i ku va na swoho u ti dyondzisa swona. So hi hetile a ka ha ri na option yin'wana leyi hi fanekele hi endla i ku printa. Ka ti-option i nchumu wa ku va u hlawula maphepha ku i phepha ra muxaka muni, so a hi yineni hi printa. So laha hi fanekele hi hlawula ku ya hi save kwini fayili ya hina. Ta rhandza ku save laha ku nga na tin'wana tifayili ta yi save laha, and then na vito ra yona hi endla ro twakala, a hi nge ni dyondzo le ku dyondzisaneni laha. Ivi hi va hi save tani.
eku heteleleni loko hi printile a hi yeneni ka inthanete laha hi nga ta ti hlanganisa ti va i nchumu wun'we. So ku endla tani nchumu lowu wu tele eka tifoni. Loko ku nga ri wona ku na wo fana na woho wun'wana wa woho hi lowu ka ku nghenisa ka inthanete a swi helelangi kwalano. Un'wana wa woho hi lowu wu nga ku nghenisa u ti hlawulela. So a hi hlawuleni lowu nga laha hansi lowu hi nghena hi wo ka inthanete. Rito leri hi searchaka hi ro ka inthanete ta ku PDF or hi nga ku combine PDF online hi le. So sweleswo kwalana swi tele leswi nga combine-aku hi swona. Ta tirhisa lowu nge I love PDF na n'wana mi nga tirhisa wona ni wu tshembile hi wu pfula laha ya hi vutisa ku hi tini ti-file leti hi lavaka ku ti combine yi ri ti hlawuleni. Se ha pfula kwalana now eka foni leyi loko u lava ku ya cheka ti-file u tirhisa lexi xi nge phika la. So hi ya kwalana mi tsundzuka nchumu lowu nga a wu te u le ka this thing Capitec. So hi ya kwala hi la ma hi vona fayili ya hina leyi hi nga te dyondzo ya ku hi endlaku hi leyi. So a hi hlanganiseni na statement na business document CK. U nga hlanganisa na statement na hinkwaswo nga swi hlanganisa kumbexana ku mi ta kota ku twisisa hi vuenti a hi hlanganise na account confirmation. A hi nge ni u aplayela swo karhi for bindzu ra wena va lave vuxokoxoko laha matsalelo ya hoxekile va lava account ya ku komba ku na account na business document leswi nge i CK hi ku komisa. So hi ta endla hi ndlela yeleyo selectile dyondzo hi ku pressa u tshikilela selectile CK and then account confirmation na yo selecta. So a swi heleli kwalano hi tlhela hi tala hi ku select hi teleto. A hi voneni wa hlawula la u lava ku rhanga u printa yini. A hi nge ni hi lava ku printa vuxokoxoko lebyi nga lebyi and then ku landzela account confirmation ku nga le ivi hi hetelela hi CK. So ta swi endla hi ndlela leyi ta teka leyi hi tshikilerile hi nghenisa xikarhi. So hi wona nxaxamelo lowu hi lavaka wona. Loko yi hetile le hansi le yi tsarile ku match PDF hi laha hi nga ta tshikilela kona. Hi sweleswo hi tirhile ntirho wa yona. Ivi ya hi vutisa ku hi pfula yini. Ma tsundzuka xitirhisiwa lexi ni nga vulavula hi xona lexi nga eka nkarhi wa sweswi exineneni nga PWPS office hi pfula hi xona mara se hi pfula PDF a ha pfuli document. Hi yeleyo fayili ya hina vuxokoxoko hi lebyi tipasi na swin'wana na swin'wana na tindhawu to tshama ivi kwalano ku va na vuxokoxoko bya bank ku va na ti-CK. Loko u hetile u nga yi rhumela munhu wo karhi email
a ya ha print now ka nkarhi wa sweswi ya email. So email ya hile hi email ndlela yeleyo. Hlawula ku email ya yini, Outlook, and then ivi hoxa email address. Ta hoxela leyi nga toloveleka la swi nga ti nkarhi hi sweswo. Ku na laha ni nga yi twa ko yi rila, a yi chekeni ko hi leyi humile, hi leyi email ya yi pfula. Hi leyi nga hlanganisiwa leyi, ma yi vona yi thye vito i document yo sungula, ivi hi ta yi pfula tano. Ma yi vona yi pfurile yi ri PDF, hinkwaswo swi hlanganile. Hikwalaho switano ma swi kota ku va mi hlanganisa tifayili ta n'wehe, ma swi kota ku va mi ti-edit-a, ma swi kota ku va mi ti-move hi ku tirhisa switirhisiwa leswi hi ehleketaka swi le ka computer. Mi nga twi mi ri na nandzu loko mi xave foni yo durha, kambe titweni mi ri na nandzu loko mi xave e foni yo durha mi nga yi tirhisi hi ku hetiseka. I switsundzuxo leswi ni nga mi nyikaka swona. Inkomu.